Vijest koju ću sada prokomentirati je velika vijest koja će utjecati na mnoge stvari koje će se događati u kripto svijetu u 2026. godini i zato vas pozivam, ostanite do kraja ovog videa, ja sam s vama natrag za 9 sekundi. Još jednom veliki pozdrav svima i vi ste na kanalu Kripto teme i u 2026. godini, ako ste možda novi u ovom kripto svijetu, tu negdje dolje nalazi vam se jedan crveni gumbić, na njemu piše subscribe. Hvala vam lijepo i dobro došli u našu kripto obitelj, ali morate znati ništa na ovom kanalu, nije bilo, nije i neće biti financijski, niti kripto savjet, kripto tržište je rizično, ja nisam financijski savjetnik, ja nisam kripto savjetnik, morate biti odgovoran investitor i sami za sebe donositi odluke i svaka vaša odluka mora biti isključivo rezultat vaših vlastitih istraživanja i promišljanja. Ovdje ništa nije savjet, sugestija, nagovor ili preporuka, molim vas da to tako shvatite. Hvala vam najljepša. Ja danas želim prokomentirati i dati jedno kratko mišljenje da Carolina Crenshaw napušta SEC. Zašto je ovo velika stvar? Zato jer taj SEC je prijašnjih godina, sjećamo se sami Bidenovog vremena, ajme majko, oni su tužili gotovo svaku kripto kompaniju u Americi. Svaku. Znači, je li to mjenjačnica, je li to neki kripto projekt, sve su redom tužili, svima su unosili nemir, unosili razdor, uništavali povjerenje potencijalnih, ne samo investitora, nego potencijalnih ljudi koji žele nešto stvarati na toj blockchain tehnologiji, koji žele se širiti na te tehnologije i tako dalje. I svi su radije govorili, ajde, radije ćemo se baviti nekim drugim sektorom gdje znamo kako plivati, nego da ulazimo u nešto što nam je novo, što nam je nepoznato i još da nas SEC gazi, da nas SEC tuži. E pa odlazak Karoline iz SEC-a je odlazak posljednjeg onoga koji je pružao otpor. Nakon što ona ovaj tjedan napusti SEC, više nemamo niti jednoga istaknutog člana SEC-a koji je antikripto, protiv kripta. Šta to znači? To znači da imamo kompletno kripto-friendly vodstvo SEC-a sada, a to je znak najvećim kompanijama u Americi, najvećim kripto kompanijama, najvećim kompanijama koje se bave blockchain tehnologijom, koje se bave razvojem cijele te industrije, to im je zeleno svjetlo. To znači radite, stvarajte, držite se okvira zakona, radite sve da je legit i razvijajte. Mi vas podržavamo na način da vas nećemo gaziti. A gdje ćeš veće podrške od toga, radite, nećemo vas gaziti, mi smo kripto friendly, držite se zakona i razvijajte. Ovo je zeleno svjetlo za mnoge velikane i ovo je zeleno svjetlo za mnoge koji će tek postati velikani.